Selam aleykum, efirde zaman yanvarının 12'si Qaramaşxalyanyň 1415-nji konu studiyada Mevile Muhtarova çalışam. Vije Kaşka davası mabüslerinin nezaret altında kalma müddetleri uzatıla bile. Bundan evvel berilgen apstey atma müddetleri 3 günden soňuna kele. Akmedjetinin Kiýew raýon mahkemesi işgalci takykatynyň murajatyny kapaly şekilde bakmakta. Bekir Degermenjinin kızı Mevile bildirgenine görä olar bunu şikayet etmege planlaştıra. İmaye mabüslerinin sağlığı fena dep cezalarına deňiştirmege talap edecek ola. Bekir Degermenjinin ömür arkadaşı ATR telekanalına bildirgenine görä Kurantası onun Allah hakkında pek az bile. Январнын 2-sinde onu hastahaneden SIZO'ga avuştırdılar. Сегодня адвокат будет подавать ходатайство по поводу того, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест, чтобы мы могли хотя бы дома контролировать его давление, анализ крови, потому что препараты, которые он принимает, это необходимо для того, чтобы был полный контроль. Поэтому сегодня будем выдвигать ходатайство о том, чтобы его изменили. Budavaның dabır mabüsü 65 yaşında Sançapuk da ağır aldı. İmayesi takikat vaxtına onu ev hapsinde tutmağa talap edecek. SIZO'da olğan mi kanamasından soň onun sol tarafı çalışmay, hala da onu hastahanege alıp ketmediler. Мы будем просить изменения меры пресечения ему хотя бы на домашний арест, в связи с тем, что состояние здоровья его не очень хорошее после этого гипертонического криза, и у него есть опасения. И в его возрасте, в принципе, я думаю, эти опасения, они оправданы. Может быть, судья увидит визуально, что состояние здоровья его ухудшилось, потому что сегодня продлением будет заниматься тот же судья, который избирал и первоначальную меру пресечения, кстати говоря. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranları Bekir Degermenji, Sançapuk, Kazim Ametov ve Ruslan Trubaç, noyabrның 23-nde Akmedjet'te sözde mahsus tedbirler çerçevesinde tutulğanydy. Uydurulğan qabatga görä olar çetel vatandaşından para talap etediler. Ularny ýanwarnyň 15-ne kadar nezaret altyna alğan ediler. Kefenin işgalci şehir mahkemesi Enver Mustafaevge 10.000 ruble para cezasyny berdi. Bir kişilik narazılıkның iştirakçısına kol tutmak için mahkeme binasına onlarning insan keldi. Jürimi berilgen soň insanlar para toplamağa başladı. Umumen bugün Kırım tatarlarga karşı 3 memuri dava bakılmalı. Daýky dava ýanwarynyň 15-ne kaldırıldı. Oktýabrynyň 14-nde Kırımda 100-den zede insan yollarga çıkıp, Kırım tatarlar terrorist degil gibi yazılı şartlaryny aldı. Bir kişilik narazılık geçirgen insanlarını mahkemege çağırmağa başladılar. Onlarning aksiyası evvelden planlaştırılgan dediler. Kırımның işgalci mahkemeleri 80-den zede insanga para cezasyny berdi. Aklanganlar olmadı, para cezalarının miqdary 10.000-den 15.000 rublege yeteydi. Много неясностей. Судья видел, что оно незаконно, но все равно поступил так, как ему сказали сверху. Иначе поступил он по закону, и всех остальных надо было бы тоже оправдать. Наш народ, он свободолюбивый. Его никогда не получалось покорить. И сегодняшняя ситуация, видя, как наши соотечественники идут на суд, спокойно улыбаюсь, не боясь ничего, потому что и они, и весь народ знают, что они ни в чем не виноваты.
Владимир Балухның давасында дабыр махкеме олды отырыш евіндетін вақтында тапылған кебі танытылған мадделеріні огренмесінден башлады. Балух веймайысы Барнаул патрон заводына мұраджиат етіп селяны қайда юлағанларыны сорамаға рижа еттілері. Ишғалчы махкеме 4 шатыны да сорғуға чекті. Январьның 15-інде олажақ махкемеде тарафларының мұнақашасы планлаштырыла. ФСБ Владимир Балухны 2016 сенесі декабрь айында селя сақламасында қабатлап яқалады. Оны 3 ел ве 7 айға апске алдылар. Соңра үкімлі өтілді, о ев апсынде бұлуна. Балықның фікірінше бұның себебі евінде асқан Украина байрағы олғандар. Путиннің жүмертлігі Русия президенті Украинаға Қырымда елде еткен арби мал-мүлкіні қайтармаға зырылғанына білдірді. Лав арби ұшақ ве гемелер аққында кете. Украина бойлы теклифні қабул етмеге азыр олмағанына ошай. Лев Хамызда тәфсилатлыжа тариф етілем. Товарищ командир, они ближе подходят. По левому борту внимание, готовится к отражению атаки. 2014 сенесі март айының левхалары. Русия стелячылары Украин кемелеріне үжім етмеге башлай. Блок етілген Стрелецкая корфезі су кечмесіні қапатқан ескі кемелер. Бір вақытлары қардаш олған инсанлар бір-бірінің көзлеріне баға. Бірілері атеш açмаға азыр, дегерлері жоқ. Ұрушсыз кетмеге үміт етелер. Решили, что мы все-таки сможем там пройти, пролезть. Там где-то по ширине 12 метров было между двумя кораблями. Украина қансыз чекілді. Руселелер хырсызлағанларына айырды. 51 гемі ғанимет олып қалды. Олардан 11 чалыша, учақлар да бар еді. Оларны Украина ордысы Белбектен шыққан соң қалдырмаға мечбур олды. Арби техниканың аман-аман 80% Украинадан чекіп алынған гемі, учақ, зырхлы техника ве топлар чалышайды. Ишғалчылер құланыла бірелжек ершейіні Донбасқа сепаратистлерге йоллады. Бір қачайдан соң Украина истихбараты террористлер Қырымның арби бөліклерінден сілі алды деп білдірді. Үстінде олған Украина ишаретлері біле сілінмеді. Це є відвертою крадіжкою української власності. Ми говоримо про ймовірність провокацій у вигляді обстрілів населених пунктів Донбасу, начебто з української зброї. Керек олмаған шейлерні ишғалчылер Украинаға көз боямай апып қайтарайды. Системный блок, который одного из компьютеров, вот он разорванный, разломанный, ни жесткого диска, ничего нету. Владимир Путин де бұны кезілемей, чалышмаған техниканы қайтармаға азыр. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Украинаның флот команданлығы мескер теклифні мұқайтлықнен ізатлай. Це потребує дуже ретельного вивчення, щоб ми не залишилися, кажуть, розмінною картою в якій-то грязной обратно кремлевской игре. Парламентның спикер муавины Ирина Геращенко Кремльның бейанаты дабыр ялан олғанына тұшыне. Москва қырсызлағанына қайтармаға азыр олса, бірден ершейіні Қырымнен верабер қайтарсын дей. Крим за кораблі не продаємо, не здаємо і не міняємо. Так, це наші кораблі, вкрадені Путіним, доведені до жахливого стану, як і сам Крим окупантами. Все, до чого доторкається руський мір, приходить у непридатність. Қырым татар милли меджлисінің рейсі Рифат Чубаров да бейанатны изатлады. О Путиннің теклифіні ашалайычы деп адландырды. Бандит, вже відчуваючи своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за скоєні ним злочини, поки ще не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну, а завершиться тим, що одночасно з поверненням Криму уряд Росії виплатить компенсацію Україні за катастрофічні наслідки тимчасової окупації Криму і розв'язаної на сході України війни. Украина Қырым ишғалінден көрген зарары триллион гривнаға етті деп білдіре. Тазминатнен бағлы илік левлер кечкенсіне халқара махкемелерде башлады. Риана Алиева, Заман, АТР. Америка Бірлескен Девлетлері Русияге қаршы яңа санкцияларны бақмақта. Оларны ең яқын вақытта сәслендіречек олалар. Бұны Америка Малия Назірлігі
айдынлатты. Кешкенсіне август айында Дональд Трамп Америка душманларына қаршы санкциялар жолы қанунына имзалаған еді. Оңа көре санкциялар Русияның малиеве энергетика салары емде демир жол нақлиятынен бағлы олacak. Bundan gayrı Rusiyanın informasyon sahasında yapқан hücumları için ceza alması belgilenmekte. Як ми вже казали, ми працюємо над цим. Про це буде оголошено ближчим часом, і ми, звичайно, сфокусовані на цьому. Qırım olmagan Ukrayna haritasını түзетмек. Bu talabını Ukrayna Tışişler Nazirligi Buyuk Britaniyaga aydınlattı. Bu sefer İngiliz şirketi balalar için oyununu hazırlaganda Ukrayna haritasındaki Qırım yerini çağalanı tasvir etken. Ukrayna diplomatları Britaniya senatdaşlarını bununla bağlı müracaatını istisalcılarga yollamasına çağıra. Ми завжди реагуємо на всі такі ситуації. Вони не є простими, тому що це може бути і мапа, це може бути дитяча гра, це може бути і підручники, але завжди через наші посольства ми доводимо наші занепокоєння до відома всіх тих компаній. İşgal etilgen Qırım en pahalı mahsulat satılgan Ukrayna regionlarının galibidir. Böyle bir eksperiment Azatlık Radyosu tarafından geçirildi. Yol, benzin, eklence ve 7 esas yemek mahsulatının fiyatları bakıldı. Qırımda kunaylan yağının fiyatı Kiev'dekinden 20%, şeker ise aman 25%'a pahalı. Kartop ve yol parası aman 2 kat pahalı çıktı. Kiev'de ise ancak benzin ve kino biletlerinin fiyatları pahalı çıkkan eken. Qırım balalığı leyhası Özbekhan Cemisi ve Edem Ganiyev'nin çölmekçilik ustahanesinin ziyaretini teşkil etti. Leyhada babaları siyasi sebeplerden takip etilgen balalar iştirak etti. Alazırda böyle balalarının sayısı Qırımda 100'den ziyade oldu. Böyle kurantalarga kol tutmak için yarım yıl evvelsi bu leyha peyda oldu. Ziyaret vaktında balalar çölmekçilikle tanışılıp, özleri de bir şeyler yapıp baktı. Usta Edem Ganiyev bütün balalarga hatıra olarak hediyeler verdi. Balalar Özbekhan Cemisi'ni de bakıp oldu. Хан Узбек был правителем Золотой Орды. И в начале XIV века он принимает ислам. Была крепостная стена, такая широкая, метровая крепостная стена вокруг всего города. И были до Европы практически. И Крым тоже входил в эту территорию Золотой Орды. Şimdilik bu sonki haberimizdir. Saat 3'te yangi haberler hakkında İskender Mehmetov Ukrayince tarif eter. Aterden ayrılmanız.